Ndethia Kathomba niyetwe utukuba gukira na rwantere cia mearia ciacio magana jairi za 16 ciumbite gucukirwa ntere cia bulu. Agikira kirore riboti JOCPD wa Mutwate John Etiang ni arikithitie ikarikariri riria rikwirikana gutiga ntu Kathomba na ngurario cia mburuburu. Nicholas Chabari ni agutwambiriria na rugono rwa Kieba. Martin Monene ni umwe wa antu batatu batigitwo na ngurario cia risasi kumania na mbithukiro ya ntu yegoro ogoro na araba kandana na abandithia barabara ijite ndithia nkurukia 300 ntere ino Chegebe North na no athiete na mbeno tutero turo bwake haina risasi ya kuguru. Tulibiwa ng'ombe ya karibu 300 na tunashukuru Mungu, tunashukuru vitengo vya security sababu tumeweza kurudisha zaidi ya ng'ombe 200. Na kumania na mbithukiro eno County Commissioner agwa Meru twe Jacob Ouma na riongire ntere ino Chegebe North athiete na mbere kureithiria buramantu makari na nakujirite ati tayari ng'ombe nkuruki ya 200 ichirikitie na kuwatekana na ile itakuikwatekana ichithiete na mbere ochoano nacio. Mifugo ambao waliibiwa jana jioni majira ya saa 11 karibu mifugo 300 kwa sababu idadi kamili hatukuwa tumejua, karibu 300 tumeweza kupambana na usiku wa giza na kuweza kurudisha wanyama takriban 215 na punda hali kadhalika. Pole kuri ng'ombe ile ijioro na antu bajeruhiwa bathatu, umwe kumatigania the same Meru, unge okuma Igembe Central na unge okuma Igembe North. Lakini ng'ombe yu iraitete ndirobero choka ng'ombe 217 walipigana mpaka usiku wa manane na sikarudi. Nataka kushukuru maofisa wetu wa polisi, NPR ambao tulipatiwa na pia wachungaji. Jana response ilikuwa mzuri sana sababu tulikuwa na amara ilikuja katusaidia. Hatujaiona maneno kama hii tena. Tumekuwa na uvamizi siku za mbeleni, lakini response ya jana ilitufurahisha sana. Na tungependa kushukuru vitengo vya security kwa vile wanajitahidi na wanatusikiza na tunaenda pamoja. Huo mchango wa NPR ni mchango mkubwa sana na mimi ninajua kwamba wataweza kutusaidia. Wawe na silaha na risasi za kutosha, bwana OCPD, OCS, au watu wawe na risasi za kutosha, ndio wakati kunapotokea jambo wanapofanya the first response na nyinyi mnakuja kuingia kati, wao wako na firepower ya kutosha kupambana na hii watu. Kagitanio kuna mubunge wa Igembe North to Julius Tetumwa kiarekia thoni ikenge mwanya na meneretia ura wari mubunge wa Igembe North itoe Emaoka Amore nontu bakira kuga na thiete na mbere na kwiringa kibaramantu ni megie gwagagia bwakaria babuthite na mbere na arende kuga wewe ngona batiri kinya kwithiro agichunkunwa kero muntu mwagia arendie ne kidogo manto security akiwa akura tuboro imutwate na tubaboro ibake takwenda kwa na thithite boya onto kwithirito kwina thinera twethire ya bonda na ibo ya nonto community ya Igembe North ndio kumenya ni bao barare ya bangi na ibo mbere kuminyamba ibao na rira ndara cia mathiko na mwenda wire kwina thio nkomori na narari na muchemanio Jumapili na Jumamosi na bimwe bira babanga ni ura ba terrorize Saudi cietu nikenda ukara gutina security aguthangu ekunie ni kuthulumu antu ikwendia bangi ikuoro antu ikweta kwa ipoa kuandika na mpete kuraji muchemanio na ugonde tukieleza antu betu baigwe mutiti yo wamba yo bonda ina mwene ndabi mtu orwero ara mucio muthemu ataririe